Dunja je jedna od voćnih vrsta koja među poslednjima stupa na berbu. Kod nas se mahom koristi za proizvodnju rakije, a ređe za konzum. I dok se prvi mraz polako spušta na voćnjake, Jovica Ilić sa svojom porodicom bere dunju od koje već decenijama proizvodi rakiju vrhunskog kvaliteta. Kod mene se javila još od malih nogu potreba za tim. Deda je to peko, otac, ali oni su radili šljivu, kajsiju. Porodica Ilić, Dragana, Jovica i njihova deca sve rade sami, od berbe do pakovanja. Naš sagovornik kaže da je tajna dobre rakije i uopšte bilo kog posla ljubav, doslednost i posvećenost. Pre svega to je velika ljubav. I od te ljubavi stvorio se kasnije i neki mali interes. Ova godina bila je dobra za dunju, pa je tako dunja jedna od retkih voćki koja će ove godine profitirati od suše i doneti rod od 20 do 25 tona po jednom hektaru. Zadovoljni smo i sa rodom i sa ovim. Nismo imali nekih problema što se tiče štetočina, bolesti kao ranijih godina. Od sorti preovladava Trijumf, dok se autohtona leskovačka sorta koristi kao oprašivač. Jovica je vremenom došao do selekcije vrhunskog sadnog materijala. Međuredno rastojanje je 4 metara, a redno rastojanje je 2,5 metara. Mislim da je to nešto najbolje zato što mi ne vršimo svake godine mehaničku rezidbu zbog problema bolesti ervinije, nego svake treće, četvrte. I to se ispostavilo u praksi da, evo gde se nalazimo, da je tako bolje. Godinama unazad Jovica ima izvrsnu saradnju sa firmom Agrofertikrop iz Subotice, čija vodotopiva Jarina đubriva hrane biljku dajući joj pun potencijal. Vrlo smo zadovoljni, imamo vrhunski i rod i količinu i svega što se tiče. Koristimo njihove i Kristasop 8526, osnovna đubriva, sve agrotehničke mere što se tiče vodotopivih đubriva i granula. Isključivo Jarin program i hvala Agrofertikropu na tim divnim uvoznim đubrivima. Ovde smo po prvi put došli pre 4 godine i u ovome voćnjaku smo koristili sve naše savremene tehnologije, a od analize zemljišta i onda smo dali tačnu preporuku domaćinu kojom vrstom đubriva i kako da vrši tretman, gde smo radili osnovno đubrenje sa Kropkare Farmilijom, Kropkare 81123, zatim smo prešli na vodno-rastvorljive đubriva kada je došlo vreme, znači kad je pošlo cvetanja i oplodnje, koristili smo kristalna đubriva Fertikare 1, 2 i 3 u zavisnosti kada u kojoj fenofazi je trebalo. Zatim dopunska đubriva koristili smo kalcinit, kalijum sulfat, kalijum sol, što kaže domaćin. I mi ovdje imamo jedan fantastičan rezultat gde je domaćin totalno promenio svoje prethodne navike i dobio jedan rezultat koji vidite i sami ovde. Ja sam namjerno stavio ovde u jednu dunju koja je prirodila, ali mogu se da izberem bilo koju drugu dunju koja je ovde u voćnjaku. Impozantan rod očekuje ovaj naš domaćin i mi smo veoma ponosni što smo zajedno sa njim dostigli ovaj rezultat i ovakav kvalitet dunje kao što može i vaša kamera da snimi. Osnov dobrog roda predstavljaju sertifikovane bezvirusne sadnice. Firma Agrofertikrop od ove godine u ponudi ima i kajsiju, breskvu, badem, orah i dunju, koja proteklih godina sve više dobija na značaju.